reka twongere tubasuzumwe mudahema gukurikira ibiganiro byacu. Uyu munsi twabateguriye urutonde rw'ibyamamare 10 by'ibihe byose mu mateka y'isi. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru inyarwanda.com kivuga yuko uko imyaka ihita indi gataha niko si yunguka intwari abenshi ndetse bagasigara bibukirwa uruhare n'amateka bagize mu kubaka ibihugu bakomokamo. Sibyo gusa kandi hari n'abasigara banengwa kubwo ibikorwa bibi bidasanzwe byagiye bibagaragaraho, ariko ibyo ntibibabuze kuba bamenyekana ku isi yose. Ibi ni ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya Harvard izwi cyane mu gusohora impuguke cyane cyane mu bya siyanse. Kaminuza iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'igihe kinini itangiye ubushakashatsi bwo gutora umuntu ufatwa nk'icyamamare cy'ibihe byose kuva isi yaremwa. Ubu ni ubushakashatsi bugikomeza kuko amatora kuri murandasi aracyakomeje. Aya matora icyo ashingiraho ni uko umuntu yaratuye ku isi akaba yarabayeho ubuzima busanzwe, agakura ndetse akanitaba Imana. Tubaye ikaze mu kiganiro cyacu, munyemere ngaruke mu kanya mbabwira ibyamamare 10 byabayeho bidasanzwe mu mateka y'isi. Ngenda cyari Jide urugamba. Nk'uko tubikesha urutonde rwakozwe na kaminuza ya Harvard ibarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku mwanya wa 10 turasanga Mahatma Gandhi. Amazina ye nyakuri ni Mohandas Karamchand Gandhi. Uyu ni umuhinde wahanganye n'abongereza mu ntambara y'ubwigenge bw'ubuhinde. Yavutse tariki ya 2 Ukwakira mu mwaka wa 1869. Avukira mu gace ka Probandari mu gihugu cy'ubuhinde. Gandhi yishwe arashwe ku ya 30 Mutarama mu mwaka wa 1948 mu gihugu cy'ubuhinde mu mujyi wa New Delhi. Gandhi yamamaye mu mbwirwaruhamwe ze zagiye zikora ku mitima y'abantu benshi, nk'iyo yagize ati nta kintu na kimwe mu buzima cyabaho ngo gisimbure kuba ufite ukwishyura ukizana. Fata ibitekerezo byanjye umusirikare w'amahoro. Ngomba kubasaba kunyizera igihe mvuze yuko nta gisobanuro mfite kuri iyi ngingo. Bivuga ko imbabazi z'ubuhinde zitazaba ingenzi mu gushyigikira urugomo. Z'agaciro ko kuri n'ikinyabupfura. Fata ibitekerezo byanjye nk'ibitagize icyo bimaze mu gihe natangiye gutakaza kubaka igisobanuro cy'ibi bituranga, ariko kwishyura ukwizana twatsindiye. Reka dukomereze ku mwanya wa 9 kuri uru rutonde rwakozwe na kaminuza ya Harvard. Nk'uko tubikesha ubushakashatsi bwakozwe n'iyi kaminuza, turasanga ku mwanya wa 9 umukinnyi kabuhariwe w'iteramakofe w'umunyamerika, nta wundi ni Muhammad Ali. Muhammad Ali yavutse tariki ya 17 Mutarama mu mwaka wa 1942. Uyu mugabo wakinaga uyu mukino mu cyiciro cy'abafite ibiro biringaniye. Yakoze amateka kuko yarangije uyu mukino ku mugaragaro atigeze atsindwa na gato. Sibyo gusa kandi Muhammad Ali yibukirwa cyane ku mbwirwaruhame zagiye zimuranga, zagiye zikora ku mitima y'abantu batandukanye. Umuntu ni iki? Umuntu ni umutima we. Umutima wuzuye uburiganya no kubeshya, bivuze ko nyirawo bari mu buriganya ari n'umubeshyi. Umutima wuzuye urukundo n'imbabazi, nyirawo aba ari umunyarukundo ari n'umunyembabazi. Umutima muzima bivuze ko nyirawo bari muzima, naho umutima wapfuye nyirawo aba yarapfuye. Utitaye ku cyari cyo, utitaye ku butunzi afite, utitaye ku mwanya afite, ndetse iyo umutima udakomeye nyirawo ntago agomba kuba akomeye. Ariko iyo umutima ukomeye nyirawo agomba kuba umunyembaraga, akemera guca mu bibazo byose, yaba ari umukire cyangwa ari umukene, yaba ari munini cyangwa ari mutoya. Uyu mugabo Muhammad Ali ni igitangaza kubera ko kugeza uyu munsi wa none niwe waciye agahigo ko gusoza umukino w'iteramakofe adatsinzwe umukino n'umwe. Ibi ni nabyo byatumye ashyirwa kuri uru rutonde rw'ibyamamare by'ibihe byose bikomeye ku isi. Dukomereze ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turasanga uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ni perezida wa 16 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavutse tariki ya 12 Gashyantare mu mwaka wa 1809. Avukira ahitwa Kentucky muri Amerika. Yaje kwicwa tariki ya 15 Mata mu mwaka wa 1865. Yicirwa ahitwa Peterson House, Washington DC mu gihugu cy'Ubwongereza. Lincoln afatwa nk'intwari ya Amerika, ndetse yanayoboye kandi intambara yo kubohora Amerika mu ngoyi bari bamaze iminsi bakolonijwe n'igihugu cy'Ubwongereza. Ku mwanya wa 7 turasanga Elvis Presley.
Elvis Presley ni umukinnyi wa filime akaba n'umuririmbyi w'injyana ya rock. Uyu mugabo yavuze tariki ya 8 Mutarama mu mwaka w'1935. Avukira muri Amerika. Yaje kwitaba Imana mu mwaka w'1977. Uyu mugabo mu gihe cye bivugwa ko yari umwami w'abamutegaga amatwi bose, bizwi mu rurimi rw'icyongereza King of Public. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Albert Einstein. Albert Einstein afatwa nk'igitangaza mu bumenyi na siyanse. Yavutse tariki ya 14 Werurwe mu mwaka w'1879. Aza kwitaba Imana tariki ya 18 Mata mu w'1955. Afira ahitwa New Jersey ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo bivuga ko yari yaravukanye ubuhanga budasanzwe mu bugenge. Yaje kwitaba Imana nyuma yo kwanga kubagwa mu mutwe, avuga yuko adashaka gukorwa kandi yararemwe. I do not want to die artificially. Uyu mugabo kandi afatwa nk'umuntu ukomeye cyane w'umunyabwenge, kuko yagiye avuga amagambo akomeye cyane. Einstein yaravuze ngo a person who never made a mistake never try a thing new. Bivuze ngo umuntu utarigeze akora amakosa nuko atigeze agerageza gukora ibintu bishya. Albert Einstein yaravuze ngo everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Bivuze ngo umuntu wese ni umuhanga, ariko nurenganyiriza ifi itazi kurira igiti, izarinda ibaho ubuzima bwayo bwose itekereza yuko nta kishoboye. Umwanya wa gatanu kuri urutonde turasangaho Muhammad ni umwarabu ukomoka muri Arabia Saudite. Yavutse mu mwaka wa 1590. Aza gutabaruka mu mwaka wa 633. Muhammad afatwa nk'uwashinze idini ya Islam, ndetse afatwa nk'umuhanuzi wa nyuma wayo kuva isi yaremwa nk'uko igitabo gitagatifu Korowani kibivuga. Twihuse dukomereze ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turasanga Adolf Hitler. Adolf Hitler ni umunyapolitiki w'umunyaustralia waje gukura aba umutegetsi w'umunyagitugu. Mu gihe yarayoboye ishyaka rya Nazi mu Burayi bwose, Hitler yaranzwe n'ubugome butigeze bugirwa n'undi muntu wari we wese kuva isi yaremwa. Adolf Hitler yayoboye Ubudage kuva mu mwaka w'1934 kugeza mu mwaka w'1945. Yarayoboye ishyaka Nazi ntirizibagirana mu mitwe y'abatuye isi, cyane cyane abayahudi bitewe na jenoside yabakoreye. Imbaga nyamwinshi y'abayahudi ikahaburira ubuzima. Umwanya wa gatatu ku rutonde turasanga Michael Jackson. Bavandimwe mukomeje gukurikira ikiganiro cyacu, ni munyemere dukomereze ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga Martin Luther King. Martin Luther King ni umupasiteri w'umunyamerika mu itorero ry'Ababatista. Yavutse tariki ya 15 Mutarama mu mwaka w'1929. Avukira ahitwa Atlanta muri leta ya Georgia. Martin Luther King mu buzima bwe yagiye arangwa no kwigirira icyizere ndetse n'amabonekerwa atandukanye. Martin Luther King yagiye afatwa nk'intwari ya Amerika bitewe n'amagambo akomeye yagiye avuga. Martin Luther King yaravuze ngo our lives begin to the end, the day we become silent about the things that matter. Bivuze ngo ubuzima bwacu butangira kurangira igihe dutangiye guceceka imbere y'ibintu bifite akamaro. Sibyo gusa kandi Martin Luther King yavuze ikintu gikomeye: if you cannot fly then run, if you cannot run then walk, if you cannot walk then crawl, but by all means keep moving. Bivuze ngo niba utashobora kuguruka gerageza wiruke, niba utashobora kwiruka gerageza ugende, niba utashobora kugenda gerageza ukururuke, ariko byose bivuze kuva ahantu waruri. Uyu mugabo Martin Luther King afatwa kandi nk'intwari ya Amerika nk'uko nabivuze haruguru, bitewe n'ukuntu yagiye agaragara arwanya ubusumbane bw'abazungu n'abirabura. Hari zimwe mu mbwirwaruhame zagiye zikora ku mitima y'abantu, harimo nk'itwa mfite inzozi, I have a dream. Nubwo duhura n'ibigoye none ndetse n'ejo, ndacyafite inzozi. Mfite inzozi kandi inzozi zanjye zishingiye ku ndoto z'Abanyamerika. Ndacyafite inzozi. Ati umunsi umwe ubwoko buzakura bube mu gisobanuro cy'ibyo bizeye, kandi dushikamye ku kuri yuko abantu bose baremwe bagomba kungana.
ati mfite inzozi yuko umunsi umwe ku misozi miremire itukura ya Georgia abana b'umutware ndetse n'abana b'umugaragu bazicara ku meza imwe bameze nk'abavandimwe. Ati mfite inzozi. Iyi ni imbwirwaruhame yagaragayemo amagambo ahumuriza abirabura ko nabo baza mu gihugu cya Amerika nta muntu n'umwe ubahutaza cyangwa ngo abagaragaze hagati. Ibi ni ibintu rwose byaje kugerwaho. Ndabizi wowe wari kuri iki kiganiro cyacu wari utegereje kumenya umuntu uyoboye uru rutonde. Ku mwanya wa mbere turasanga Yesu Kristo, Jesus Christ. Yesu cyangwa Yesu Kristo ni umuyahudi wavukiye i Betelehemu mu gihugu cya Palestine y'ubu ngubu, hagendewe ku gitabo cyera Bibiliya nk'uko byanditswe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya mbere umurongo wa mbere kujya kwa 18. Yesu Kristo yavutse uruhande rumwe ari umuntu ariko urundi ruhande ari Imana. Impamvu abatora bashyize Yesu Kristo kuri uru rutonde ni uko yavutse agakura akanapfa nk'abandi bose. Ibi ni nabyo bigaragaza ko Yesu Kristo yari umuntu nkatwe. Byagorana kuba kuri Yesu ukagera igihe cyo kuvuga ukamara byibura imyaka ine utazi kuvuga izina rya Yesu. Ikindi ngo kandi kuba yaracunguye abantu bose nabyo byagombaga kumuha amahirwe yo kuba uwa mbere kuri uru rutonde. Yesu Kristo yaravuze ati ni inzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data atari njye umujyanye. Yesu Kristo yagiye avuga amagambo menshi ahumuriza imitima. Ariko ushaka kumenya byinshi kuri aya magambo yagiye avuga, nakurarikira gusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, Yohana, Mariko ndetse na Luka. Naha dusoreje ikiganiro cyacu, ariko niba utarakora subscribe reka ngusabe kuyikora kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu ba mbere. Kuri mikoro na Rigide urugamba, reka mbifuriza amahoro y'Imana, mbabwira ati mugire impagarike n'ubugingo. Ibiganiro byacu nakaza